Northeast Dialogue to Mayam Tamno Ukcheri. Hello and welcome to Northeast Dialogue of Northeast Window, a dialogue to connect the people of Northeast. Nasigo ina Northeast Dialogue is special episode Pudun luxury topic is Housing Manipur even the Harold Mayam say Kaknaunava quite live active tanja amo within the Mang the Amazon Tunga Yang Bakanda Mamagaleva Lambi Yamata Udava, the Tori Vesicari to Kangava, and where is the way out have is comprehend the woman of the Mikumakane. I do Karamatam the Masigi Awaba. Aduga Landmungamagi Mayada, Yaknaba Mayam, the language and Magi, Mikupamaka oil and labor, to factors Mayamna. Aduga Karamgana Masiki Lanzi, Louis, the have a sisu, Kanamatana expect of Wungam Dava. Aduga Tungi feature of Manipur, Hosik say, especially for the mighty communities, Kampopi, Hendopeavanate, Sekmai Hendopeavanate, at the same time, southern north, Yam the pick up a few square. Miles currency the limit or the lake of Tanzania at the same time, singular cookie Ganguja to Kumapayavante. City situations in the Manipur Naharo, Singsida, Anuba Mangalama, Piba the Kali, at the same time, Naha youth see Matamoma the youth are the future happening a city youth are the present high revenue, Aduga high youth sings there, Moyi, Mato Shangba the Kalibra, Aduga Makoshi, Mayapi, the Ifa of the Libra, Hiva, Wafama today, Matang Sida, Manipura, Hosik Inona. Manipugi Marina Satra look Mayam, Punsalapa, Punba Bodi, Moina, Madugi Mamitava, a manifesto of Manipur Youth League Haidana, Mupen, Malay as a Queen Kamay, Makoisina, galvanizing the youth powers, have a sida, Kanaba Malorica, have a factors may have doing the interview them with see. Notice we know study of the election of the Visit Tamnoxi, Manipuki, quietly, Masak Naiva, prominent public figure, Karagimanunda, Miamnika Kunariva, Miamgi, Dr. Dhanabir Laishram, social scientist. Aduga at the same time Manipurgi Matamatam Toy social political issues may say that academic point of view the people's perspective tagi Miamgi boys and Viriva Ekogozani Sarbutam Noxika Kunucheri. Luna Hozik regularly Miam Sida Anuba Sama Piva at the same time so Lady Hoziki situation see the education socializing agent Amoina opportunity ama lowbagi mamita riba aduga hausi kakngau riba youth mayam sina asama piba ngamgadra haidana mayamna expect tong riba manipur youth league haiba movement zigi masak naibulu chingbani Ashem Prince MAYOL Convenor ikoi Prince su tam doctor kai khunu uchare aham baje ai Prince ta laksage Prince aham da opening remark oina MAYOL haiba ji karino aduga MAYOL ji ikoina manipur gi nahasing oiba movement mo oina ikoina uba yarabra aham da Ina Mampano Pukrumzeri MAYOL Ibasi Akogi, the Shangna Lamdamasigi Mapungina, Lamdamasigi Nahasingi, Weba, platform in Lowi VI Haiba Manipur Yuliki, Weba, Pandam Si, Musumapung Weba, ideological Akogi Aprosi, Nahasing Sidakogi, Mariba Maramdamu, Nushijabagi till Pohonba, nationalism Amsung, patriotism gi, Sin the Yumfum Werakanda, Nahasing the Nasi. Toiba iramdam ikunai da toiba tangdulai tadraba situation amadi toiba film singasa masi ekoi iraiba iramdam kaningbagi ihulduna mang tharakanda ekoi apun bai pangalama sagat minarakanda kunai sida inongnoba yawol ama iho ama sagat minarakanda anoba kunai anoba manipur mating leba kunai ama lingbagi wafumda chena thazaba dumba akoigi nahasing oiba ligamani na ahamba thamjage aduga miyamna sunu dum lobi biare haibadi nahasing oiba thodang asi khunai amada sukimitik chawi maramada nahasingi asumna iraipa iramdam ifurubasi nungsijaba amasung iraipa iramdam si kanjaning bagi wakolonsna mang thanan chachariba manipur yuliki mayolgi masida nahasingi apunbai shaktam ama sagatmina bohana minasi loinana miyamna su masi Nahasing oiba akan force amnina lowi bayari haduna ai ahamakta thamjage okay Prince Jamnungai thamviri bo wafam kharasina dum Manipur da anowa asa ama purakadawa amasu Manipur ya punmagi saktam semkolakadawa movement amani haidana so haiveri at the same time yawolamagi wafam amzu panbili revolution haibani revolution habisi khunai ama hena phagalakpa khunai ama oiraknabagi damakta sanction bo movement adubu yawol ni haidana thamnai ai sarna masigi clarification adum pibirakani ai sarda laksening baje sir mapungoina Hojik MAYOL ki rules yes sir aigim yengda yengzaba kanda Manipur da hojik leiriba je nahasing se emotionally di loina involved oide everyone is involved adu oiriba sida tasing namak aikoi khunai asida aikoi gi maitai community gi oira natra larger Manipur gi context da aikoi gi challenges se kari kari no
aduga challenges sing se kamaina respond to gudage way out chi kari no koi gi future kai no adu future sem da koi gi role kari ogidage ka haiba sida yamna comprehensive oiba conceptualization ama puthuwa kanda mayam si educate torok bache mayol na koi gi economy da khunai role da everything sa kamaina ui mayol gi role je hojik leiba context sida Miraj koi gi theory of trees is German gi quite gi power theory ni idi adudane moi gi all these superstructures hagalaise mayol gi si khoi gi manipur ji pambi amoina lordi pambi du gi makha da leriba khoi gi marado marasi adu gi matik yamna phasna kalingai nom si silapda tu de ko maradu ju khara kitang khoi ji bera he leba adagi di trunk na magi pambi du hawalai du adu su miyam haiba tare madu kya su sum phalak taba aduga aduna horen crown ji magi masamareng phandoktana mai yandana upambi magi phajab magi maru values me am phangada su khara uraktaba khudamoina politically economically socially ahumse hoji si sum khara maning han bai tare aduna yamna phajadaba waida laiba khunai ji pukpat patlabra adu agadi lo khotoga magi manungda di mayonam di yaridana adugi mayondu culture tawraga adi nurturing tawraga anoba manipur magi pambi ma fazana hogalakpagi mathau ta habdu mieng aduda thamangpa maleba maramdi kenoda akhoi ji socially politically economically khara dum commendable waidre in short it's not commendable at all ka lenga ki hairo akhoi miyam ji politics involvement litre maru oigraba policy thausil thorang semdana program mayam tawdana for the welfare of the people tawgada policy maker policy implementation tawgada mayam duju kari haidong no khangdre mai interest da lepaki miyam gi interest da toroktre lepaki wen toroktre aduna political involvement leiba miyam ji darkar ore pra haidi kenada so long as miyam na political involvement leraga di attentive public si puthopang ma agadi ngasi khoina wari ba posiju leiroin khalleba aduga economy su khoi si mi pan tang man gre mayon gi zda yamna phajana thami ji ahum ji lam mamagi yosabi makhong ahum phajana leiraga potu state tu thangkalaga legada ba yosabi makhong ahum ji yam solopagi potu neba mami tar se semilon de ju pura nga thare hinge chainga yaw ge hing bai tare chainga dul thokadi bom tu deba delhi da nga thare ade khoi leiba miyam jing sina magi khari ga ni khara lak tana foidana ade kai pot khadu munna bada haibaduna yam maru mi oire thodok thokbada function of the chief guest oile wari boba adegi miyam gi niko ina haibada kayum tawhidre adegi low singu bai se khoi gi khwai degi maru oiba posi lenga ju hanna yengdre low singu ba kangbu na su sina khoi hingbang ngadra haibagi confidence wala khrekwa adumaina economy gi posida hinam khidim trade sungaire karbar su volume si yam thina handore khre akhoi ni yoli ba pot tor yu meyam ji miyam gi atoba mapan gi sendong pi bdong to bugi loina bak si isam sam na nga tharaga chenga gyorga hingbadong to bugi pot leba adai social de su ngaire iramdam ji gi channel launch magi khoina culture is kai mona te Miraj culture is society du gi rules samaneba madu il dana follow tok dana la kandu da khunai du phajana pukhalakada potu jo khoi ge ngasi di ayamba du ignore to khnarakpa aduna self seeking oiba mi myam henkalakpa adegi di moral watpa mayama henkalakpa adegi di mari pa nungsiba ta sengdu nungsiba potsi lerektaba adegi di isam samna thaini gi ipai pusina toromisi value sharing neba akoina hard working ga na mayol na yam kan thamije atei na teba akhoi value sharing neba pa ching turel upal wapal akhoi lejariba labuk lamang me amji takat na sinaraga mipan tang dang hingam le pa amni dana akhoi gi history da akhoi trade yong trade and commerce yong akhoi no de single por pani pusin de akhoi de gi yon bang ta neba ado nupilan 1939 je akhoi de gi cheng pu thokhinu hai bagi lan neba ngasina cheng pu salo hai be lan neba sei hundra kai tumurage ba now the question is si mayona hangai se aduna socially economically politically loina ba it seems to be faded away ko adu edi kai do bagi ano bu change ama sagi mayondu phajana sengolakpa ji maju ondu le di kai kai de na
pura mut kiba adagidi maru du mangi ba or the cry the nobo mayon du phazan lai ni na mayon du semkalaga socially politically economically yam commendable among the lakna bagi adugumagi revolution maneba sida koina Miraj yengba yabse khunai ama sakut baji relay race neba adi miron duna mai flag paraga lamjen chenkhanar paduda starting chelakadaba ahan kangbu mayai de sembi gadaba mayai ba kangbu naha magi gold du yorom daida pai dana chengadaba kangbu gi miron sida akhoi gi je naha jing na oina khoi gi waraubugi pot lakreba maram de khoi chenkhalakadaba na chenkhalaktre natra adagi adehena chenkhalakpana ju chenkhalaktre sumai lagadi khunai si mang batare na malem gi all these senses ngasi makki keno se khoina national youth day ga chamara na global gi ju world national day pangthui dana ko ado Latin America na South Africa da satra me amje thousand khujing oirga apartheid regime na hat khib me amdo adugi potu ju global gi na jumsi ngasi budi pangthok te moi na tongan bamni ko moi di mathang da August kum da oramni ai Russia da pangthokani ga torise adu maina ahong balak pachung sida naha singi thogdang si yamna effective gale aduga moina zu na porok to je khoigi hayeng khale di ngasi gi na myam si khoina ngasi leriba all these different actors of the state si moina loi woi doini dana aduna aidi yamna sigi loriba thogdang se role se yamma sakhangna loba thogdang woina adagi mi yamna ju yam ya all this my concert sida leriba sing sida public support in any part of the village sida ko moina thongan da puthopa athen posi without number yengda tu jungmam pueba that means people's masses understand taweba the sense should be brought by them as aduna aidi aina khanjabda naha singna thodang lori simak silobam theina khaliko sasi masida any question amdang han big opening sida sarda thamja honing baje hojik si mayam je sar yam sing na hara kanda amamba marak tani leiris asam to ubaja na te aduda mayol na asam pira ka dra have gi area du ne mayam su yam na kanna se mayol da tawri support mayol na kari guma macha khara de substantial over pot khara de high ne ga na khan bagi area du ne adu sar da aina mayam da sar da thajaba ma pibi ba yabra ngasi gi dialogue si gi khudong jab ji loraga maram de lan have ze that is not the end of everything Korea da war torn country ma ding asi quite sakti level pa ama oirakriba adigi ngasai gi then China again lan mi million shira matungda sa oirakriba ngasai Soviet Union gi war sigi matungda war sin opportunity mo oirakanda aikoi gi miyam sing maroina youth sing je mathau sangba kanda aikoi Manipur gi angan ba future ama leibra have dani sir crisis could be turned opportunity akoi crisis si manage taw do ju yade ko lan hai si da lan hardi animak change di amana physical battle ni ko nomai kabadra lan thengna bajina haureiba mi dun lep tamni ritale to buda ka hoy aduga battle idea ko ki lan ju leidana aduna ipai puna hairambal leiba if you want to see the vivid color 7 of the rainbow there should be mix of the heat from the sun and the water from the rain ina aduna magi akhoi nong haipet kublap tabadu sagraba nuksagi mangan da tholak pone rainbow je machu taret se akhoi na kanglai pa ge phirani gaina haiba machu taret ya ma ma tholok toise aduna ritale to bagi kangbu na ma yamna thengnabana aduju thengnare aduga in course of time akhoi gi miyam sing sida ngasai gi nong haipet khikthaba adumaina future gi oiba policy program ga loina na akhoi gi miyam sing sina mental makeup and the battle of idea di tok dabi ade dana aduna moiro aina khanjabadadi mayon gi loi tok thokraga possession of national character se in yam interest logo area am ju area ne ado akhoi gi nahajing na du uraga toropasa I really want the ai gi hold the like me ibus the national character de emphasize tok dabi yaw deba ada sigi national character moina hard working high moral values discipline kind moi pirise the sense of belongingness and patriotism and peace
masi khakhtang akhoi gi miyam jin chin gi bedane akhoi gi miyam jing jigi anoba magi ahong bodo hekta bibili uba ngamne ba. Okay, thank you so much, sir. I am a Prince Laksage. Prince, Mayol gi movement si lamsang khongchat ama leigre. Lamsang khongchat si through the Manipuri intellectual mayam ama wangahan ba aduga khongchat si yauri ban harol mayam si da amuka motivate to inspire to educate to gi mawong si khuna dum ui. At the same time Mayol gi khongchat si da hoji highly polarized oiba Manipur khunai ni ladies. And hugely divided wherever next see matang si the Mayol gi khongchat si da yam communal oiba kanglup amana nungai roi da wafam thoidok na ngang baji pak thing de so Mayol gi pandam ji kaino aduga Mayol na short term oina athu bagi oina Mayol gi objective si kari lege aduga long term da Mayol na pambiri ba pandam ji kari yamba akhoi gi tasegna Mayol na ujaba miyeng se asang men ngabadi thamje habitare long term policy ni aduna aikoina chachariba lamsang khongchat asida koi toina hoji yamana thambiba koi communal level from yaugde habase tasengna Mayol habase koi chachariba lamsang khongchat su koi mitei pangal gi ichina om yaubi loina na kabi gi china om su yaubiramni adumrak tagi ma lepki habitare alo lakcharing point di koi idea Manipur da thajajaba du idea Manipur se thamgadabani habasa masi koi Mayol na su achetpa firem khakni habitare maramdi Manipur habase koi unity in diversity gi ofam leibanina aikoi gi apunba saktham ama sagapminar kanda aikoi gi oiba Manipur gi masak se hena masak fazabam tholakani habasi thajai maram aduna aikoi leiriba Manipur gi idea Manipur se kahendaba habasi masi pamjai habitare maramdi khoi miteina achoba role amadi lauraga puari gi tangkaksingda achoba thodang ama mitei sina laura lai mitei sina tasin khomjila kanda miteina akhoi mitei gi furup sina cementing force or kanda khunai si lingak pani aduna maram or kanda khoi ngasi Manipur da chingam su tamgi apun bi shaktam ga sagamina kanda lairakpa adungba khunai ama khakni maram aduna akhoi tasenga akhoi idea Manipur di Manipur se kahendaba pamjabani adu hujik tholiba situation sida tasenga aikoina ngasi gi topic ta su putok piriba galvanizing youth prowess haiba mating leiba na ha ma mathok sangba dakar lai ri basi ngaji khunai sida yengu mai kai khodimakta sothawi sothawang ta ngairakpa khunai sida ngasi di mitop mya za singnai khoida landarak tuna ngasi de khoi yum sida khoi lanjenak pifom lakpa loina na khunai sigi ngasai ojanus panbiba yosobe mkhong si masi sumcha san bana mar mora kan ngasi di khunai si yam phibam sokpam da leire habasa masi nahasing da natana bipung khudimangna khunai da leiriba yellow fur khudimana khangminaba mathau tare maramana masigi challenges singnaba singasi masi aikoi masa khangto kan masi goi pakhum si biminna ba mari masigi mathakta aikoi iho kya ama jangsin basi tanai fadaba mu oi tabatabu iho sigi lamjing bikadaba sidi akhangai sing khunai da mipung khudimak se masam sagi thawai loina pangtho leijari banga tani adubu khunai sida akhoi asan mi ngama gi idea am pipi gadaba sidi akhoi creative minority haidana khunai sing intellectual sing hoza sing pipi gadabne aduna moigi paring duda moigi wakhalon duda akhoi na singa so force ama jangsin gadabani aduna lakchaning pointing asi akhoi gi long term policy oi loina na ngasai gi haijariba koi short term gi oina di akhoi ngasi mak khunai sida thengnari ba furup ani gi kanglup ani gi mukna base masi gi mieng sida akhoi karamna losingadage amadi masigi oiba firep kai lepkadabe habasidi miyam punna lepminna gadamani loinana leiriba lengaksina su thengnari ba awaba miyam gi awaba si urakanda makhoi gi chapcha firep ma lefaningi masi mokhoina lepko firep maduda aikoi miyamna karigumba yaningba tagari koi support tom thoi loinana karigumba hairiba khunai sida thoiba thodok si sum makha samtaba taragri thoningdaba thodok miyam su tholakpa yai haina khoi logje habi tare yam mari chumba yam comprehensive responsibility family yam nungai aduga Mayol da madugi yamna conceptualization ama yamna clear ina leirambaje masi ma yam thagat ngai ni hojik leiriba situation jile especially hojik phawda ngai sarna haigre sarju mafam mari gumba da participate tawe hai Mayol gi khongchat che do Mayol da miyamna live response mayam gi support ama huge support ama lakpaje sigisi kamaina sum wari watai oina ju khara nungai ba thodo haidare Mayol gi khongchat chida miyamna kamai response tawkba adagi Mayol dagi kari asa mayamna uhoba haiba wari watai khitang thambiyu ne thengna
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯂꯝꯁꯥꯡ ꯈꯨꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯟꯆꯤꯡ ꯄꯨꯔꯦꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯆꯤꯡꯃꯥꯡ ꯊꯥꯔ ꯆꯠꯆꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯆꯔꯨꯕ ꯈꯨꯟ ꯈꯨꯟꯌꯥꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯖꯤꯡ ꯂꯣꯌꯥꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯆꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯛꯄ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯃꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯉꯁꯤꯃꯗꯤ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯎꯖꯕꯗ ꯁꯒꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯖꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯣꯏ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯇꯨꯝꯕ ꯆꯥꯕ ꯈꯪꯗꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯔꯛ ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯈꯨꯟꯁꯦ ꯁꯪꯍꯧꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯣꯈꯥꯏ ꯇꯣꯈꯥꯏ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯂꯥꯡꯇꯛꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯍꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯨꯁꯤꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯥꯍꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯝꯁꯥꯡ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯆꯠꯆꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯎꯖꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯣꯜ ꯂꯝꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯉꯥꯏꯔꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯛꯆꯕꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯂꯦꯛꯆꯕꯅꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯌꯦꯡꯖꯔꯒ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯕ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ education system gi area sida suma mi chawna taba hai tari khara sothabi ko aduna mapung oina lairiba school college sing da lecture matamda mapung oina lehoriba film si okay bathroom toilet ki obi ai natra infrastructural obi ai thong thong obi ai masi film sahu da bu ujare loina lambi thong su kaina nuai wam ta lehode aduna masigumba pochina akoi da ithil amadi faw hai tari ngasi akoi khunai da ngasi akoi chatliba paujel puriba lamsang ko asida su yaujari madudi haiba khunai sida lairiba akoi gi political OBI, social OBI, economy OBI, natural tokai tokai ba ko education masida manung concentrate kanda education system OBI adi khunai si da lai ba ko social structure OBI masi myam si kai thare masi film sadre ha ba sa khung lamsang kok chita aina unazur ba hakting na thengazur ba poching na su hena mek senga lai ba tare isa da aduna khunai ma da leibam tokpa ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯔꯥꯛꯅꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯖꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯛꯉꯥꯎꯅꯕ ꯇꯧꯐꯝ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯈꯥꯏ ꯇꯣꯈꯥꯏꯕ ꯐꯣꯔꯁ ꯈꯔꯅ ꯆꯤꯡꯉꯒ ꯄꯨꯈꯤꯕ ꯃꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯞꯁꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯂꯤꯆꯤꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯝ ꯊꯦꯡꯅ ꯋꯥꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯣꯈꯥꯏ ꯇꯣꯈꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯣꯞꯁꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯞ ꯂꯣꯝꯅ ꯆꯠꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯏꯍꯨ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯣꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯞꯁꯤꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯞꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯀꯣ ꯃꯣꯞꯁꯤ ꯋꯦꯟ ꯃꯤ ꯀꯨꯟ ꯁꯨꯔꯗꯤ ꯃꯣꯞꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯂꯤ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯣꯞꯇꯨꯅ ꯄꯨꯅꯤꯡꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯏꯌꯦꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇꯨ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯊꯤꯅꯔꯛꯄꯩ ꯋꯥꯅꯦ ꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯁꯤꯕ ꯐꯥꯎ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯦꯟ ꯋꯦꯔꯦꯁ ꯁꯤꯗ ꯃꯣꯔꯥꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯃꯌꯣꯜꯅ ꯀꯟꯅ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯃꯣꯔꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁꯀꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯔꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯤ ꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯆꯟꯈ꯭ꯔꯒꯦꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯍꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯕꯁꯦ ꯄꯦꯆꯤꯗ ꯑꯍꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯕꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯃꯁꯨ ꯅꯨꯄꯥꯅꯅꯦꯕ ꯍꯥꯠꯂꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯅꯣꯠ ꯑ ꯐꯥꯔꯁ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯃꯄꯥꯅ ꯃꯆꯥ ꯍꯥꯠꯄ ꯃꯆꯥꯅ ꯃꯄꯥ ꯍꯥꯠꯄ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎ ꯍꯥꯠꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯃꯣꯔꯥꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯣꯜꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯃꯔꯨ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯔꯥ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯐꯅ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯏꯍꯧ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯦꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯈꯪ ꯍꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯁꯨ ꯇꯦꯂꯦꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯔꯦꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯤꯆꯠ ꯁꯥꯖꯠ ꯊꯧꯒꯜꯂꯣꯟ ꯕꯦꯕꯥꯔ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯒ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯔꯦꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦꯀꯣ ꯊꯛꯁꯤ ꯈꯥꯁꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯦꯜ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯇꯥꯔꯛꯇꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ
ai mangaire nang mangaire aman hai taroi kholo habi wafam sam lak pa hai tare masina maram wara kan da khoi masel si khoi gi khoi masel gi marak tabok na singi marak tabok mache mas khai ta bi no malae masi tasingna topom thokte maram di khunai am da legiba mapungoina khunai amagi khoi gi yumbi ne haina ri bana singi marak ta morality mangtharak pa habasa maji khunai du gi am chawba khoi gi singnaba makhne loina na akhoi gi mayol na su pukhatchabane hariba akhoi gi warep ta su yogja kimne langthawal declaration da so akhoi morality gi yumpham che amung hon nong thom rum mathok tare koi khunai hida koi horo khangba thaksi kasi naiba oza guru ari leiriba ahlaman masak khangna akhoi na ngasi khunai hida leiba matamda afaba khunai ama semgat ke harbadi akhoi gi oriba morality sa masim nithi jana leigadabani amusum achum aran habji karino aduga akhoi gi horok lol amusum akhoi gi oiba puari masak khangba masi kanda da akhoi gi marebang maram dam sibagi lichacha masi soidam maki akhoi na sing yarokani masi mai thamja ai yam tiena sar han bajila ke aduga ai question mem leire sa ga nei na ga do buje morality gi question sila kan da sa manipur khunai gi oina akhoi na manipur gi literature mayam se ali manipur gi literature mayam se classic literature sing gi yeng kan da sa yengna ba ma da ngang ba gi language especially कोई एंग्लो मणिपुर वार दा कुलचंद्र का सूरचंद्र का खुबम मुन्ना दुइनी को सर लान होना दुइनी को तांथो को दुइनी को सिगी से मी हाना दुइने बा अदो मचिमनाव अनि की डायलॉग तो याम्बुंग का हायगा अदुगी द पिनरी बा अदुगी डिसिप्लिन अदुगी मोरालिटी की क्वालिटी तो सर खराई दिस खर के सिनी सर कनो से कल्चर है बसी मागी एटीट्यूड बिलीफ्स इमोशन टुवर्ड्स द सिस्टम को social do social culture political do political culture my culture leidana culture have jete mu nateba koi rules neba akoina phije chaksa ama khan bai wani ko culture sida physical appearance masida natana mindset ju change da pot culture gi oba leijari ba aduna akoina Japanese culture adui culture ga haise ada akoi gi je culture je society sida rules samoina thaina degi oina socialize toroga illaga lagu poto adu hojik se beyond the culture je kaim khandre ba culture ga je kaim kana da boina ugre ba ko aduna ngasai gi maru egraba society gi rules to football sana da rules yaw de khong oi tekna roidro rules ama leine ba khunai ama da adu gi pot to kairak padu adu de importance spirit ta badu adu maru ina culture du de socialization process sida socializing agent pi gi dam ni da ada parents kumba adegi waza kumba institution education gi ko magi socialization ge quite important agency me amje fail we be neba failure of socializing agency ko aduga ngai gi akhoi gi nat se culture je sida ju thodona importance pi da bagi neba piram magadi moral values da khoi hanade yam wangba moral values leijabane ba sigi moral values da khoi da leijabaje masi yumbam du thongkat tana leijabadu da khoi na superstructure torok infrastructure do in kaithar poi mo ne laise instead of build up to superstructure ko aduna angbiri bje miraj ta sengna masi mangdar pje socializing agency myam gi failure ni ani subadana khoina culture habse masi society gi rules ni masi neglect to ya de se khoina understand to de ne ba but hongdaw ni ko culture should be maintained and change hydra dynamic but the changes should be very positive not negative ko hanagi phajabdu le lokthok ko hogai ne na fatana sumhong adi akhoi je maning halle na haiba ya bagi pot leidana sana mamang da haibi gi hoida ai ko gi ngasagi culture societal norms mayam ama values mayam je kinnerak pasina degenerate tor pasina maram orega family kaidarak pade horo society kaira kan lekpa ma kaira pi ya na san thambi gi besu leisa ko adu sa makha chadar pada sa ina moide sa gi ahan ba opening da sana national character na am haibase adu aina ju national character gi wafum se ekla kan da ai tatana ningjing bas ekhoi ki modern manipur gi architect ne hainari ba ngasa gi tangkhul da bob cutting pangan da alimudin adagi then maitai da mk priyoberta then sagon sem indra kumar moiji hizamira bot sir mk priyoberta ne chief minister oisi under 40 dem chahi ni phugi makhada ne bob cutting na manipur constitution iri beze chahi ni phu su de ngai da ne mano alimudin minister oisi mai chahi kuntareta ne independent manipur gi story se ada youth khakta na khutling ba aduga highly nationalist oiba
patriots mayam amagi national character ama na semkot ang manipur gi example ama leram baze hojiki mirol na adu leram mezi thajagadra hai question ne sir kamaina sana 1948 1947 dagi 49 bhoda manipur gi naha khakte khutning ba ning tambali pa ama leram hai baze sir kamaina explain to wini sir sagi national character is nationalism mari lening yes lepak tu gi struggle torga awaba nangaga say state ki movement da jail naga leidana kotana wara tawduna yang MLA work padum phaneba adagidi 49 gi merger gi mamang da khoi gi responsibility government no program phana daga ihog yaw mayam do moi jingjinaga lega por kandane tongane ta laineba India ki sungai Indian independence movement yaw mayam duna parliament da MP wena laikanda di wonderful parliament neba hold the parliamentary procedures commendable neba ada akhoi ju chama neba ada maina lepa isam samna national character ki yumpham da quite maru is a sense of belongingness and a sense of patriotism arena maripa nungsi di maripa tele miyam ju nungsi ni kaino lepa edu lepa tu na tebe nungsi do je lepa tu mathak ta leiba mayam du neba adugi potu moida phawba aduna moina uba future je iramdam nungsiraba iripa ki miyam nungsiraga dine moina sema policy moi future mayam gi kaneba adu nungsidra dine ai individual go yen kaneba ai gi mari mata yen kaneba ai gi community gi yen kaneba adu kari gi noida ngasai gi apunba pot ki movement yaroktaba apunba gi miyam gi damakta thengnaraktaba ai di casual na tholo pai tare mai pandam do hanagi jingduna pandam je aina lenga aka lebak samtang nungai halomge aina miyam gi thabak torkada miyam je amuktang ni mamiting mapite thoke gain khalago berina ngasi na aigi mari mata ga iga ina khunaba masi toroge ne lakpneba aduna sagi hangbiri besida sigi national character gi khwaidagi yumbam oiriba sense of belongingness sense of patriotism do moidem yaweba imale panung siradi discipline masan laini keno imale panung siraga sendi saroidana wari boba aduna adugumbai pot mayam do matam dugi koi miraj na panbiri basingdu aseng bagi matik saba matam dugi khud masing thekna thabada akhoi na ngasi khud lona yaw mi ngaktani ko so moi kari gi product oi no moi je hai matam du da youth force ama khak na an me am leiri ne ba ada an sing du na tabada na khak ta gi oi ba team amana manipur ning da malai pam sim ngani ga na moi na madu kari gi product mo sa sini se iho du gi product okay iho du gi product ne ba pjb de phari mi mi am se iho yaw da na amata fa tholoi ba se akhoi gi almudin har se ko stable movement da ma yam chawa thodan logi yengo adumaina ngalingagi sunina ngalingagi raport ki pete ki lai do te buna teba British ki colonial administration ningtho ki feudal system ma to thengnaraga miyam gi leipak daita labor responsibility government of proke guys is maini dana these are all struggle nina sir sida yam interesting oi ba sara budi adum thengna bi ra example amani akhoi gi manipur gi assembly gi proceeding amagi record ta aina pajaba matam da mogi assembly debate amada manipur gi assembly gi proceeding sing matam du gi national assembly gi ni 1948 ta madam da sana chawa ko bunu pa makna puthorok proposal da akhoi gi assembly gi proceeding mayam gi record se English da su thamsi manipuri da su thamsi na wan haiba kan da English na akhoi gi international language oibani na haiba gi puthorok kan da major vocating ni yet pasi no akhoi gi oiba national language manipuri ama leiraga kari do bi khun English da record thamdoino aduga akhoi gi manipuri law ji akhoi na recognition pi draga di kanana pi ga da ge na man argument pi adu tangkhul macha amagi matam dugi national character se sa kamai sana ubi interpretation se kamai pi sa sense of belongingness har di any community oisinu manipur ni dana sense of patriotism har di any community oisinu manipur ni na loan gi damakta kwaidagi wangna tormisi bob cutting yang masu saja asyam phajana hona rajani aduna khoi sanamai gi kanada emar leriba sanamai gi hek laifam lenje sida yang masoi photo thelamgane bob cutting thelamgane ba ai adu kai gi no khangbra moina manipur haibsi akhoi gi leipak ni ko sense of belongingness adi ima manipur je ai ima ni ko ga haiba adi sense of living together leminai me am je chin now ni ko igi mari ngak tani ko guys they understand this because of that moi na ngang pase thamoi da ting heta law ne ba kari gi noi da sai gi
maripa nungsiba maripa ki maramda gidongta phanaba khanba miyam gidongta phanba mi oibagi neba adunga si watpagi neba problem laise national character da si ju part amaneba national character ki elements ti am chaweba adu manung da part amani aduga haujiki hariba magun jibul edina discipline ju dum leineba self discipline dum leineba aduga maduna sensaram bahundeba aduga maduna morality sky bi aba khoi kare tar bad habit ka suler moeba ko aduni am tamjeningai ni masi ngasi naha mayam jingsina ko khoi gi mayol gi angang sing masi urak pase aidi it's very commendable ko adu ubadana tana mayam loina bak natrasu moi mayam jidagi handful of the youngsters ko see with commitment thabak tor pakanda oje Miraj na hangbi do manipur gi architect masing kya mayam ge khutte ko yari duneba because of their commitment you know akoina matam da uba nuairaba manipur ma ujabado amonu uroi haninga teba asa yam lei aidi ai yamna ningba kaiba gi pose engonda kya yaujade ningba kai gi sarjo optimistic oi sidai question unda hangjaw ge sir ngasa gi housing lei ba youth sing sir साजे academician वन जो लेरिनी आदेगी then manipur gi issues में हमसे पाचना digest तो वो मया चबुक ते लेपा मिसक अमजु मतम सांगनो एरिनी सब हौजिक लेवर situation सीना opportunity अमो ओइना लौरगा साना ngasai culture gi ofam mum pusala kanda sida culture da yam nuai ba je mayol na thabiri ba moyi conceptualization sida culture da work culture hape ba aikoi gi na ta thabuk suba gi na che hape ada aikoi gi youth se work culture lom da hojik si ai rei ba ki dam da si ye na khan ba youth se manipur da chama da 99 leire si ai na khan jaba da sa ai manipur history da amuk phole ram do man de especially mai tai community da gi ada si is combined streamline to ra kan da di manipur je combine pungan ngan be ya ka de ge sa mira jam phase du wang do hoji khoi ngang sing si khoi miyam si 99% level du mandro exactly yang thu mang gini yang tu mang gini di yang tu mang gini di aina si haijaning si atai na taba leipak ning bagi khwai digi maru ba yumpham di value sharing si ne ba ai gi pat ai gi turen ai gi ching ai gi upalopal ai gi labu lamhang mayam se sida thabak suning baga loina na ko miyam gi damakta khan ba isagi imung gi khalaga laikai gi khalaga khun gi khalaga ngamjabi thadana thabak surak padune ba adudagi phang values do aduna mi pan tang dani hingaga mapan dagi kana ba amukal or madune ba value sharing se adugumba kangbu do adugumba miyam do adugumba mayam duna ne ba ima pon famlam da nungsibi nangi damak tadi chamara na sirju pelo gaise amdi pon famlam dam du dagi phangba values duna hingbanga mamba mi pan tangam da ba miyam ga contest to ngam do adugi lakpa potuna irei pa nungsi haibane ba aduda value sharing si yaudra ba matam khara nusiram gani matam khara du mangine ba angalingai da koi manipur miyam ji mari pa nusi ra poni ko kai do fede do we re no chumdra wangsi hangbu yadra ne adu lai do kai mo ki na te ba value sharing thador pa gi ne ba ai prince chamana ba sargi wangsi lakchake ejen ha moina ha gi luching ba moina ai khoi ni youth si hojik lei ba youth miyam ji lei ba situation chi da loinam it seems like everyone loinam se patriot ona nationalist ona khoi no uiba aduga kai gumbe election lakpa matam da amako hummaga naha khudimu loina election da thwa yaw budu no ui ILP ki ho lakpa da amako ekta naha punama ILP de hekta yawsal le ko adu masi matam gi oiba popular issues na tragana popular movement maduna chumba na traga lan bagi wafam na tab adu ai da swing to bagi pot oina udoribra na tragana handaki ja different oina lobra mayolna kamai ui handaki simadi khara different oina logje khoin ujabada ai samaksu I want to fauriba feeling se yam tokhai jaba haidi yamna pedic oiba poramada feel tawe haidi handaki matang jida khoi se akhoi gi chapcha film le phok da targadi reva ikhunai si tasing namut khragani amadi khoi furup si mang khragani habase masigi achongwa porama fauri haba tare tokhai ba movement student gi mahiroi gi movement singda pesamu sin bob tawsari LP na chingba ado maduda feel tawgi basi maduga yengro targadi handaki yam tin hele aduga loinana matam gi tungina khoi yuching sisu adumak humaga chatli habsimadi yam mayek sengi aduga ngasai ozanu thambiba value sharing se masi ma yam tangai fadi aduna akhoi gi ngasi akhoi da tamiba education system bu oiro natragana hingliba mahingi paring sida bu oiro
ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯂꯣꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯏꯅꯩ ꯅꯩꯅꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯃꯁꯛ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠꯇꯨ ꯂꯩꯖꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯐꯨꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ एजुकेशन सिस्टम दा अखोगी ओइबा पुवारी मेक सेंगना नैनदबा अमदे लोइनना सिगे हाना लेजरमबा अखोगी खुनागी ओइबा कांगलोन सिंग फॉर एग्जांपल अखोई फुंगा लाइरुगसि मुलकपि पोटम लाखराय तारे अदुना लाइरिबा अहन लमन ओजा सिंगा नहा सिंगा लेनगदबा मरी अमदे खुनाइगा नहा सिंगा लेनगदबा मरी मरी पाक मरमदमगा खुन लाइरिबा नहा सिंगा लेनबे मरी सिंगसा मसि तम तमना लापथोखिबा अदो ngang ki oiba potta ngang ki oiba अखोगी लिचिंग अमदा अमुक चटपा मसिना मरम ओरकांदा तुंग कोइना अखोगी थमोइदा वखल पुनिंगदा इरेबाक की फिल्म जे अखोई कंदब यादे हाबे वखल जे मसि खलक खनबा तारगसु मपुंग फादब्रन खले दु हंदक की मतंगदि मियामसि थोइबा थोदोक्सिना मरम ओरकांदा हेना खितंग सीरियसनेस अमदि ममिताई आई सामक्तसु अदुमक खुदमजि फिजगे अदुना सीरियसनेस अमदि मथौ को मदुग ममियमदि ताई तबतबु मसिगी ममिसे तुंग कोइना खोइना योकपा मथौ ताई मसी योहोदबा तारगदी अखोई ngang ki oina chat adum chat hani film do leib targadi masi tasengna अखोईगी याम लाइबक थीबनी मरम मदुना अखोइना पृथ्वीगी पुवारी सिंग नैनो मतमदसु टुकाई टुकाबा रिवोल्यूशन्स म्याम मपुंग ओइना अखोइना पंचर मतमदा अरब स्प्रिंगी परिंगदा इजिप्ट की ट्यूनिशिया की ओइबा अखोईगी मोइगी ओइबा पांदम सिंगसे नहा सिंगना अकनबा यौ चंगसलकाना फंगी और बांग्लादेश की लैंग्वेज मूवमेंट दसु नहागी अचोबा रोल लौखी अदुगा माइसु पाकी लोइनाना टुकाई टुकाइबा अखोईगी फिलीपींस दा वियतनाम दा ईस्ट तिमोर दा होगिबा मोइगी पीपल्स मूवमेंट सिंग दसु नहागी ओइबा थौदांग चाउन लौखिबा हाइबा तारे अदुगा लोइनाना इरानियन रिवोल्यूशन सिदसु ईरान अखोईगी ईरान की यूथ सिंगसिना अचौबा थौदांग लौरकांदा मोइगी मूवमेंट से माइ पाखिमने असुमाइन तौदना अखोईगी इरेपा इखुनाइ सिदसु ममांगदा होगिबा इहौ क्या अमदसु नहा सिंग ओइबा अचौबा रोल लौई नहादा नतन माइरि खुनाइ नहा अमसु माइरि खुनाइगी ओइबा अचौबा मसिगी दायित्व अमा लैबनिना मरम ओरकांदा अखोइसे ngasi akoida fauriba feeling sa matam kuina yo okanda yo oi haira kanda akoigi anoba manipur akoina pamjaba akoi wakhal pukningda thamoida leiba mikha pondaba adudigi tasengna akoigi migi mikha pondaba adudigi akoi iromdom hingjaba ngamba iromdom wakhal lepsaba ngamba iromdom freer lepsaba ngamba frup ki अखोगी अकन फुरुप अमा सागतपगी असुमाइन तौदना सुंबगी अखोइना वखल पुंग लेजरिबसा मसी ओइबा फंगनी अमदिंग मसी ओइरकनी हाबसा मसी सुमाइन खनजे याम नुंगाइ बाय दाइ को आई सारजु फरोंगदे न खले हौजिक लेरिबा सिचुएशन चिदा क्लैरिटी याम लेबा को अदुग एट द सेम टाइम याम मैच्योर ओइबा आइडियास थॉट मैम अमा अखोगी मणिपुरगी नहारोल सिंगी लुचिंगबा अमा लेरमबसे अखोइ तसेंगना नुंगाइबा पोए मतंग सिदा अपुनबगी वाकफम मयामदगी कन्न लाउब खोलाउनी अखोई पुंजनजी हाइबस अदगी देन ngसाइसु अखोगी मायोलगी कन्वेनर सु हाबिगिबदा अपुनबगी वाकफम अम याउखि होरकपदा पुनबगी वाफमसी करम्ब बेसिस त पुनदोइनो सिनि करी मरमगी पुनदोइनो एंड करम्ब बेसिस त पुनदोइनो हाइबा सिमा अहमद खंजनिंगे एट द सेम टाइम अखोगी मणिपुरगी डायनामिक्स से मायोलना कमाइना यंगबिरी मणिपुरगी डायनामिक्स से मपुंगोइना मयामना उनरिबजे कम्युनिटी लाइन द इथनिक लाइन द मैतै कुकी नागा पांगल ना सुमाइना मरी थोकना मुक लेबा एट द सेम टाइम विदिन मैतै द मुक लेरिबा डायनामिक्स से याम लई रेबा तारे मैतै की मचेट ओय थुगाइ रकांदा मैतै मनुंग जिदा लेरिबा एरिया जे दुगा वेरी रिसेंटली ngasi mayamna recognition pida baduna tongana offer mamu oire handak social media da tawnagreba je ai yam serious in oi sarda zoren hangjarake ngasai ki lawai imphal ki questions kamaina sigi including adu yarakanda अखोगी मणिपुर की डायनामिक्स अदुगा मैतै विदिन द लेरिबा डायनामिक्स कमाइना मायोल यंबी तसेंगना अखोगी पुनसनबगी वफम सिमा अखोगी लेरिबा मियाम अमसुंग आई सामुसु पामजे हेबतारे अखोई पुनसन बनतनी अपुनबै पांगल नत तारगदी अखोई थेंगरीबा खुदोंग थिनिंगाय ओरबा फिल्म सिंग अदुगा इश्यूज सिंग अमदी सिंगनबा सिंग चैलेंजेस सिंग थिंगनबा ngमोय हेबसिमदी तसिंगना मांगा तादुं लेरो वफमने मरम अदुना अखोई पुनसनबगी वफम सितंग असि बक्ता अखोई पुनसनबा ngमदबगी सि इश्यू मोइना दिन अदुमक लेरि तबतबु अखोई अइना सुम यंगजबा मतमदा मणिपुर से यामना कॉम्प्लेक्स ऑफ सोसाइटी मा खगोय अदो लिसिंग अनि हेनबगी पुवारी सु लेजबा अखोगी नाता अखोगी इरोंदा अखोगी इयेक्ता अदुदि अखोगी ओइबा लाइनिंगी लमदसु अखोई थाक याम वांगी बाय बतारे मरम मदुना स्कूल ऑफ थॉट से तो काय तो मैम थोलकपा खुनायमा
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯒꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯐꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤ ꯇꯣꯀꯥꯏ ꯇꯣꯀꯥꯏꯕ ꯑꯦꯡꯒꯜꯗꯒꯤ ꯄꯤꯔꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯃꯔꯝꯗꯝꯁꯦ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯦꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯤ ꯑꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯃꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯐꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯐꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯊꯣꯠꯁ ꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣꯔ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯣ ꯀꯣꯔ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯅ ꯄꯟꯖꯕꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯏꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯋꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯃꯤꯌꯥꯟꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯟ ꯇꯥꯔꯛꯑꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛ ꯏꯐꯨꯔꯨꯞ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯟꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯏꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯥꯊꯩꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯏꯟꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯠꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣই ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯕꯤꯈꯤꯕꯁꯤ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯋꯠ ꯑꯗꯣ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯋꯠꯀꯨꯝꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯇꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯨꯅꯤ ꯂꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯇ꯭ꯔꯨꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯤꯅ ꯂꯧꯖꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝꯅ ꯄꯨꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯣꯈꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯁꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯅꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯊꯦꯁꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯛꯅꯔꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯤ ꯊꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯊꯦꯁꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯊꯦꯁꯤꯁꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯟꯊꯦꯁꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯊꯦꯁꯤꯁ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗු ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯗꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯥꯏꯂꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯪꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯥꯏꯂꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤ ꯆꯠꯊꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯜꯂꯛꯀani ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯏꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯦ ꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯋꯥꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯦ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣꯔ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯁꯤ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯏꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯦ ꯀꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯄꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯖꯔꯤꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯅ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯕꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯕꯤꯍꯥꯞꯇ ꯂꯤꯗꯔꯁ ꯑꯥꯔ ꯕꯣꯔꯟ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯅ ꯂꯤꯗꯔꯁ ꯑꯥꯔ ꯃꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯋꯥꯡꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯠꯄꯁꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯌꯥꯝꯕꯁꯤꯗ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤ ꯄꯣꯛꯑꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯛꯑꯝꯒꯅꯤꯅ ꯁꯥꯔ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯁꯥꯔꯗ ꯑꯝꯇ ꯗꯥꯏꯅꯥꯃꯤꯛꯁꯦ ꯁꯥꯔ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯤ against one community aide kukina maiti gi mayapta loin punbadu oidoira maiti na kuki gi mayapta loin punbadu oidoira punba haise sa kamaina ye natragana inclusive oiba larger idea of manipur amagi level da maiti gi adugumbagi idea amada punba oidoira sa kamai yengisa punba gi matang sida khoina yengadoise idea of manipur sida pundoina idea of manipur dai si let us grow together and let us live together and let us fight together have now thaini halaman taw mi su dunne natra sigi idea of manipur si da punga da basida sai akhoi gi prince na haiba gum na ba akhoi gi school of thought si mayam leine ba leine di akhoi je ihok je amada pulap sang de ba amana loan gi amana adu gi amana ada gi na same kano ji da hoji su demand me am le dan tongan ba ada sigi magi ihok du toriba magi demand du toriba kambu jing sigi interest siga atopagi interest ka manarak ta duda kaim kan da pulaboina lakana di different opinion leine ba ado kaisu kai de Greek the school of thought ki am lege ne yam lei duni ne aduna ngasi Greek number 1 tar is sai koi prince na hai gi doina why not we should get synthesis ko
thesis le di antithesis le di synthesis masala kanina isi dialectical process ni hauji le je khoi je ababa ma langna bagi hotna bagi matam du oire ineba al tongan tongan mi yeng da moina lepa nung sibanina moin to di oire khanba adagi man to di oire khanba aina thamijina chumi khanba sumai lakpui poni ke sukai de turen tongan tongan laga itin pamda amata di tilidana ad loina bakshi tongan tongan views le ju goal is samaneba demand tor podi dam khena deba play card pa di am da khena de dana tongan tongan ba dumai leibagi potu di to some extent aina khanjabada nong ma soidana aina ngawni da khoina nga isit pasida isitliba aingondagi mathakta nga isit pa yengba miduna hena uiba nga se amoi tala tala phab jawi dana adle phab phogena adumai takpi rak padu mayam yawi du nga hena phanam neba mathakta nungdum paraga adu da nga du lehmne na man thajalapda nga ju nung du ju manung da changraga mittaga chong du ju phati dana adu yam toy thoktra adumai na mathakta yengbiriba nga phabada isipada nga takpi ro mayam do nung tha da bida ko khut thila tilaga men ta takpi ra di nga du loi phadok pangam ne ba ko adumai na takpi ri bina su adagi di yawi bina su leibiri ba khoi mayam sina su magi school of thought tongan tongan bu di kai de ko aduga panthung pamdu amata woi benina hauji lai ba jida antithesis mayam lakpa thesis le di masan tamni one day we will get the synthesis ko nong madi soidana accepted ba statement amadi aduga wafam mayam amdi akhoi miyam ko na lakhine ba adama se akhoi na negatively yeng ba yamna chumde aduna si yam pai nuai tro mod to to ga pirak podo idea interesting way ba mayam dem saune idea interesting way keno da sometimes yam phajab ju yawe ba ada akhoi miyam oi ba khoi na su kana bana lawni kana da bana lawdr lore kaido buge akhoi react to doino khajai da kang na chikpada isana kupang na thara tan thok paise kang sire kupang thai kang sidre kupak thai natrana also budi kainom to tan thok sai thum phat na ju phaidana ko ama maka sa yam na sana poche simak aikogi intellectual amagi academician amagi yamna asengmo masak tunina I thamjage sa sarna ngasi je yam deconstruct tor kanda leiriba problem je hena problem oin uhan baju sarna ngamgani en khalle adubu problem je problem oin uhan da opportunity moin uhan bangam bagi sargi sige quality je sar I am appreciate tawje commendable oi asa manipur gi dynamics yam interesting oin ujaba je sar ina ahambada aikoina maitei pangal natragana naga kuki na mari thokna kha khaidu akanda leiba cinema pung oin uri cookie ki manung the dynamics le je cookie is united friend nam do no u je so one of the most divided society obvious chamana nagazu division mayamam lay dynamics mayamam lay pangan manung da lay sagai gi dynamics is yam khang budi wala ga zo adu den maitai manung da hojik la iba dynamics han dei lay ba mayam ma sa ko religion gi line da ko adu gi region gi line da mafam gi line da and then handak si social media da samase kamai no icham cham na just ngaktang gi ne na khanra sa lawai imphal gi question nam ga la iba si gi dynamism ji kamai ni yeng ba ngasai gi idea da dynamic oi ba ji sir it's a progress ki magi manifestation amne na su sana haibire but idea da na tab koi ki area khara da yamna bigotry over area khara gi vesista dynamic level za kamai ni yeng is Miraj awang nung pok se nang na akhoi na ji uri ba scenario je it should be started from 1980s ka mamang da delivery how the movement of the Manipur ji different communities na lead to lab kimang tani masakon we fight together I do aduda Manipur gi iho ma lak pase masida akhoi ni engada pase awang nung pok ki oina ngalingai da miyam jing se who are you nang kanda what is your identity I kanda I am Naga, I am Kuki, I am Maitei Haideva. We are oppressed people have. Akhoi je otpira ba miyam ne na. Otpira ba miyam is our identity have never. That means we are oppressed people. Audi kanano oli outpom dile ni ole hamina. That is the oppressor. Aduna akhoi na this is the class in between oppressor and oppressed people haidangali da. Adugi struggle se masi yam sathina progressive element me am yaroga progress hoira ba. Basically si loi thugar kane ba kamai thugar ka de da khoi thugar pa jibo khoina internal contradiction ka weba haibadi ngasai orpi ba miyam ne haibado adugi manung dagi moi masen phuna ladi oppressed people do adu marak to phuna ra pa haisi ne ba internal contradiction haise sigi internal contradiction volume ne so nga dong ne ba
मोई फॉर्मूला दा सुम चाउथोला दे पोखाय दे बेलून जे काम दे अदु दी ऑपरेशन दु दी फजन पोथा लेदना अदुना कनागुम ना आर्किटेक्ट तौरीबा इंजीनियर तौरीबा ऐदी अमगी वगैरह अमगी वगैरह अमगी वगैरह अमग अमग तिनबसी अमत यादना बइना कन्ना आर्किटेक्ट तौरीबा अदुमाइना आर्किटेक्ट तौरपनिना प्रॉब्लम दु मसारा दुम लायदना को अदुगी लाखो प्रॉब्लम दु नेबा खोइनो जि वॉल्यूमिनस वरिसे अदुबु वन डे अंडरस्टैंड तौरप मतमदा ऐदी होजिकिसि अखोइना अंडरस्टैंड तौरप मतमदा दिने सिगी इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन जी आई लेरोयन खल्लेबा अदु मतम दि चंगनी तो अंडरस्टैंड तौबदि चंगिदना अंडरस्टैंड तौद्रदि प्रॉब्लम दो अदुम लेना लौतायन को ओके सा होजिकसि कमेंट आइना ngasiगी YouTube ता कमेंट जुम खरा पाबा कांदा होजिक youth Manipur can get only Naharona can get only and high see people's expectations. How's Amman expect on over the Manipur, how's it live situation in Nahana can get only have a Gimiamgi Tamoi the Tazaba ladies Sakamai and BMC put serious. Nah, quite the initiative of Zinahan. Adegi quite the Quigi Karatare Wakalama Piraga. Maduna Karigumba, future Ubo, Rega, the Heta Susalaga, committed Tino of Zimonina. Aduga Alon Kangudi, Magi Hanagi preconceived minama, no yaw lack never. Preconceived minama, yaw lack, but the committed away question do Chilau TV Mong never. Says Saxatoga, Sak Mutanalaga, from the Saxao Yaw Dingja, how the Hagum never. Aduna Adugum Bagi put to the Nasingi, Yamna initiative of Nasingi, forceful of Mogi powers. Masi pasana streamline tawradi ahong basidi adum ngameba adugi damakta neba khoina ideologically mo is committed wagedam neba without any ideology ko ideology out the struggle lete ideology out the movement of jaroi ideology du yaur adi moina movement of matamda nahai belete ahal belete tasingna malemgi power myamjida ahna phawbo dona nahana phawsu myam ledana ngasai khudam myam pina grena aduna akoina sangi ngangna sida akoina ha singse kainom tore manipur da saina community ani gi manata enmity create tawduna conflict laina brang launa thopuduna amaneba aduna taba madu myam jidu loi urakanda analysis pajan torakanda what is our future na yenkanda set of ideas ama moi makokta halaiba sigi set of ideas na tro koina ideology aisa when ideology kind of set of ideas as my draw that means they possess set of ideas ko adugi idea me am du ke amu satinu cover toxin ge da leiba amugi subsystem ahum maksi cover tox lai neba aduna change por pangamni khali moina committed obiragadi aduga phirepsi hongdragadi ko aduna hangwiri bawang sida ai a level ete na lebte ahal orzu na dono koi chen chen na torbido he is also na yes akhoi na sida ahan na khai lite ba aduga na angang da su yam thina politically mature ba committed oi ba ideologically lai ba it's no problem aduna ai khan badadi akhoi gi su na singna ahong ba ma propode soidana ngamni ha ba gi thajab lei maram de awar you are so talented ko thank you so much Prince the direct laksage sarna jo asa tawri miyam na so asa tawri nahana manipur gi tungi future mo purakani leiriba amamba sidagi naha sing na kohan mangani habigi asa ba tawbudu naha sing do yam committed over tai naha sing do political maturity level tai naha sing do ideologically committed over tai haibu wafam jini ko ado how committed are the youth of MAYOL how optimistic are you? Adom nadi kayamuk yamna MAYOL nadi kayamuk yamna thajaba leibage hojik leiba situation chidagi karena phaba situation ama propangam ngane habse narol sing to sene ba sai ozanu sa habi kre yamru hangbe akoi se to sengna na sina akoi gi awon khuna yam proper na gi role am chawre to ga akoi da su akoi wakal da puning da leijaba se akoi gi ba thawtang am chawi aduna ngasi mak leiba kunai role gi chana role sida akoi na singa ba chap chaw firep chap chaba wakhalon na sai ideological implant bomni change ideological implant je tawr matungda adum akoi se akoi na tawpa activities akoi na tawpa akoi thabak thong sing sida adum lebak khunai kaning bagi natrang lebak khunai gi damakta dum thabak thor kanin lawjai haitare maramduna nga sai mapung oi se idea dune idea si yaw da ta ga di akoi se mafam rang khangdana dum pangi hingbi mahing da leiba adum masit laktana be damakta akoi wakhalon sida akoi gi oiba akoigi idea manipur na tagana to khajuga manipur gi
ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯁꯤꯅꯥꯔꯤꯑꯣ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯆꯨꯁꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯅꯝꯍꯠꯄꯤꯕ ꯅꯩꯍꯠꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯨꯅ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯂꯛꯁꯤꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯗꯨ ꯀꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯆꯒꯅꯤ ꯂꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯣꯜꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯣꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯖꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗꯝꯗ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄꯗ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯄꯣꯟꯊꯥ ꯄꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯀꯤꯕ ꯇꯨꯖꯨꯡꯕ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯐꯕ ꯃꯥꯏꯌꯣꯟꯗ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯦꯡꯐꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯂꯝꯁꯥꯡ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯅꯦꯛꯁ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯟ ꯂꯪꯊꯕꯥꯜ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ 6 ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯦꯔꯦꯁꯟ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯗ ꯂꯩꯖꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ 8 ꯂꯦꯞꯆꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛ ꯋꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯦꯔꯦꯁꯟ 8ꯁꯤꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯐꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯛꯇꯝꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯁꯦ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯁꯤꯡꯅꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯩꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯦꯜꯂꯣ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯦꯞꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯒꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯃꯥꯏ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯆꯦꯜꯂꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯣꯔꯦꯜꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯔꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯔꯤꯖꯦꯅꯔꯦꯁꯟ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯤꯁꯥꯒꯤ ꯏꯄꯥꯛꯇ ꯂꯨꯞꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯜꯍꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯁ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯇꯣꯈꯥꯏ ꯇꯣꯈꯥꯏꯕ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯁꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯁꯥꯡ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇꯨꯗ ꯆꯤꯊ ꯅꯥꯟꯊꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯁ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯆꯠꯊꯕ ꯑꯁꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯒꯦꯅ ꯂꯧꯖꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯀꯟꯁꯦꯞꯆꯨꯑꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯗꯁꯨ ꯄꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯑꯦꯝꯁꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯌꯨꯠꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯑꯃ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯁꯨ ꯌꯨꯠꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯏꯍꯧꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯅꯣ ꯃꯌꯣꯜꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ तसेंना मयोल उजबदा पॉलिटिक्स से अनी थोकना येंबे लेरिबा पॉलिटिकल सिस्टम सी मतुंगिना इलेक्टोरल पॉलिटिक्स अमा अदुगा लोइनाना अखोगी खुनाय अमगी फुरुप की ओइबा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अदुगा लेरिबा खुनाय अमगी फुरुप की ओइबा पॉलिसी प्लानिंग लेपगी गवर्निंग तौबगी मदुगी पॉलिटिक्स अमा अद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से मसी जम मथौ ताबा हाइतारे डेमोक्रेसी पलेबा अमदा अखोइसी लेरुबनिना अरुना अदुगी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से मसी तसेगना मतम सांगैदगी हाइतारे 70 years मुक्सी अखोई याम नेग्लेक्ट तौरे अदो लोइना मसी हारिबा अखोगी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दा लेरिबा पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम की मतुंगिना याम डर्टी ओइबा मौंग अमदि अखोइन उबो फंगजिना हा मोइना मसी यारिखै अखोइना अखोइ तौदनबा अखोइ मियाम सिना मसी तौदना मसी अवेयर ओइबा मा अखोइदा लेइबा अदुगा तौरिबा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ना हयें मरु हलक्तोइबसे ngасai अखोइगी फुरुप की कन्नबी पॉलिटिक्स अमा लाकनबी मरु हनबनी हाबसे अखोइ वखल पुंगला लेबिबा अदुगा अखोइगी पॉलिटिक्स हाबा तारगा फुरुप कन्नबो पॉलिटिक्स ते तौदबा तारगदी अखोइ खुनाइसिदा ngasi काइथरिबा थेंगरिबा अवाबा लेखा तारिबसे amasi पॉलिटिक्स न ओरकपनि मरमदना अखोइ फुरुप कन्नबो पॉलिटिक्स अमदि तौम थौ तारे खुदम मोइना हारबदा आई तसेंगना अतुबा फुरुपकी दि ओरे येंगना फुरुपकी दि ओरे दो अखोइगी जर्मन रोड ना म सेमे हाइ कांपोपी टू चोरफचनपुर ताबा मसी मोइगेबा पॉलिटिक्स ने बसे तसेना मोइगेबा पॉलिटिक्स नि मखोइन मतम सांगनदि खनबा मोइ सुगुम्बा सिचुएशन लाक्तारदि मखोइ करम्बा लंबी अमदा चटकनी करम्बा मोइ कमाइ हिंगनी गाइसे सुमाइ खनबगी पॉलिटिक्स अमा मोइगी दिमा मिटाइदना अदुमाइना अखोइ मिटेगिसु लेरि नत्रगना अखोइ येलो फ्रुप सिंगिसु अखोइगी मणिपुरगी आदियाव मणिपुर थाजरिबा सिंगी ओइबा अखोइ खुनाइसिदा मतिंग लेबा खुनाइ अमु ओइनबगी मतिंग लेबा फ्रुप अमु ओइनबगी अदुगी ओइबा पॉलिटिक्स अमदि दरकार लेरे अदु पॉलिटिक्स अमा दरकार ओइ हाबजिमा जो अदुम याजनिंगी अदुदा अवरिबा क्वेश्चन जे हंगजनिंगी जे इंडिया की स्टेट पॉलिटिक्स का इंडिया की नेशनल पॉलिटिक्स से
ga hauji haiba dai manipur da consecutively ngasi phawda pali se more or less 90% di national political party ngai manipur da adu manipur gi oiva akhoi gi apikpa haiba dai state party sing na magi regional interest mayam je preserve and protect over ngambra haiba gi wangji yam chauna lai kamaina no akhoi gi mayol gi expectation da na sing na politics yausala kanda manipur gi interest mayam je protect over ngamgani haiba je sigi si kamai on what rational da sagat pano khangni tasengna akhoi wafum sing da zum yaujakra khoi politics hai targadi lebak khunai do thuiba khoi thawdo wathuk sing natragana lebak khunai du gi oiba leiba film do madu yenga kanda akhoi gi oiba khoi miyam je punna khangminar kanda madu gi lebak khunai gi oiba film do madu gi warip amal lepminar kanda madu khoi miyam de yohan ba haben ado haiba akhoi gi leiba ngasai gi india gi oiba political system se masi akhoi 1949 da manipur shina akhoi gi india gi fivan nu tingal kanda manipur akhoi gi tokai ba constitutional oiba mong da sinsep kya ma thajale habisima di akhoi na mek sina khangi khudam oina harabada akhoi gi general schedule khaidokna chingmi tammi gi machimanaw gi nusiba mari se akhoi constitutionally akhoi general amuju schedule haina khaibung ta hanba adigi assembly within the assembly haijana ngasai gi leiriba manipur state assembly sita hill area committee thamjinduna akhoi gi political gi lam disu haiba tare exercise tawno khona bada ani thokpagi poram leiba smain tawduna khoi gi divide and rule policy se adumak sanadun lai adugo loina na india gi mapung oiba akhoi gi ngasai gi leibi ki ba moi gi india manipur na tingram matungda akhoi india gi ba political system se akhoi gi chan da ba itun chuna da bam ti lei haiba se ngasi ma khoi gi tokai ba thodo wa thok myam thol ibe se masina do mek sina taksarabani ado hari ba akhoi gi matam mada madugi india gi fivan ng tinjinga gi mangoina na akhoi na idea manipur pun phukala kanda akhoi gi ba chapsawa political gi yumpham ri thonje gi habitare masi gi yumpham ja masi sugup sana thu ai gi bani aduna nga sagi national party sing di moi gi national interest rum thabuk tawi masi madi me mek sengi khudam moina akano political party pandatar su moi gi ba hindu twa gumba sumbagi myam insalak ba habitare political party mang di panjaro adumaina sumbagi poram insalak pasida akhoi gi oiba apiko furup mitai gumba apiko furup manipur gi leijariba akhoi kanglei paktu leijariba yellow furup ki interest ri solve pa habitare adubu moi larger interest ta leiriba india gi interest ri moi gi tu ya kain safa ba habitare aduna suma viam sidadi akhoi gi oiba identity politics amasung manipur gi scenario suma masik pukhatna ba mek singna pukhatna ba amadi manipur scenario sida yimpham ma asengba achumba ma lakna bi damakta akhoi gi oiba chapchaba political party bu haro natrana political system ma bu haro masi am tangai phadi have sumi thamjari political party oigera political system oigera natrana akhoi gi oive interest oigera madu ngak pa changi havani ai aroi ba short comment ni ko ai na prince tay logdo je matam je leitre do ga sarda ai conclusion laksage area maroi area sarda muk laksage ai na prince tay khangjening ba je manipur da civil society amadi student bodies mayam ge politics se magi nature of politics se am tongale hana dagi electoral politics ki matang dadi moi gi firep se adumak a political ni na mana larai ni individual ni yauzer budun tongan ba bani ko but mana leiba platform da no pata sijina give manipur history da kuin udri ba ko adu oitar gadi for the last few decades ko asom yamba manipur gi magi genesis ta akhoi gi sigi electoral politics da akhoi yawoi akhoi gi oiba tongan civil society gi politics ma akhoi protect torga leigani akhoi people's gi interest ana khallaga lakhiba sangraba matam sa sida lokhi stand ja hojik la lena khallabra short comment lale makti haibam thokte maram di tasengna leiriba akhoi situation duna demand to pot ne na lojage adubu akhoi ngasai gi democracy sa palaiba amada koi matam sangla rebanina hoji bokta dum akhoi india gi citizen mu oribanina india gi political system jo koi mamu tana khangdabadi yade aduna maram warkanda akhoi ngasai gi electoral politics sa masi su ngasai gon haijakiba ngasai akhoi gi furup kanna gi politics tokse habata argadi akhoi electoral politics ta khandoriba akhoi gi miam gi luching badune adoi targadi sai gi area sida akhoi legislature pai doriba singse ngasai akhoi gi leiriba electoral politics na
ꯈꯜꯂꯛꯇꯣꯔꯤꯕꯅꯤꯅ electoral politics ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ thank you so much ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ Prince ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯉꯣꯟꯗ comprehensive ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ mature ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕꯀꯣ because of that excitement ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯇꯝ ꯂꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ subject ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯡꯅꯁꯨ ꯐꯪꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯁꯥꯔꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯁꯥꯔ geopolitics and economy ꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ geopolitics ꯀꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯁꯥꯔꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯤꯑꯣ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯛ ꯂꯣꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯣ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯥꯎꯠ ꯏꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯔꯨꯠꯇꯒꯤ ꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ how si kayam kuina chathagi doino habidun that's a different question but haujuki oina question dadi Chuchanpur da maitai lerame je history ni hauji maitai leitre more da maitai gi existence highly questionable ni hauji ta maitai gi magi mobility amadi magi movement si haujik si sir leite na lobu yare sunglei sigi geopolitics ki advantage natragana disadvantage sa kamai yeng do adu hojiki lai film sidadi maitai chatpa ngamaroi kuki lakpa ngamaroi si nagaga kuki ga kana khud thongna ko dam haibo wan nagaga mai kuki ga unararoi nagaga pham da kuki ta ya roi kuki ga pham da naga ta ya roi na ngasi loi thengnari ji unari ji ne ko aduda hoi magi leiriba sida akoi na ngasai gi masida masing yamba na teba sigi with magi nongmai ga loina na moina pami potu tohondagi honaba posidi masing yamba na teba aduga miyam jingju yaning dana tawbuju na teba aduna atenu matamda hojiki hairiba khoigi devil's advocate miyam do madu paktang lokthok kanda loina ma aisida leire tholkaneba si yamna duba potnate aduga masimang nasu community magi demarcation ju ngamoy aduga adu tawdaya dre hairagadi adu khaliba community do tumna ba mangne ba kariginoida punna himinaba haitaba jingdudi ma yekna ba yamne ba yekna ba yamaga thengnarak paise moi wane ba ko adumakti aina khanjabada lamdam jidagi ngalingedi khunda minarak leiba akoina handagi amaga hingminnabagi nungsinabagi pot leiba kangbu singdadi adu khalamoi khaleba maitai la unaroidra khanba waba kuki myam su leiri adagi kuki sing maitai gi sida noigi nanakta laga saga thamin odu phangroidra na koi nuaite kappa yauridna these are all masing yamadi mohineba adu ngasi di moi kaimbo haiba ngamde maramdi nomaiji marudu mi sue adu du paira loi leibani na ko adu in course of time my disam torakini namda rakini adai mapangi mayam jingji loina ba khangakini ai matam khara sangni sangasu hojiki har bhimaktu makti adu di soy roi adu sarda yam nuai sina ai tare as a part of this discussion ngasi ga ina sarda langsan jari je Manipur gi kwaidagi chawba problem ngakte ba mayamna hopeless oiraba helpless oiraba hopeless khang nata basa ko kaidau doino ji ta utobong khang dabado sana problem punamak se loina solution oina natagana opportunity moina loina present tawbase si jo sar gi angak pamagul lamne ai thamjage sa ado kamaina na handaki se youth ki power je sar ju sa high youth chi am powerful oidina sa ko adagi again highest population je maka youth oidoine Manipur gi context so aduga mathau sangba at the same time yam alarming oiri sa youth mayam se hojik Manipur kainum sa se kana pulang hogolo ko do wi mowong ma uri ba sa ko adu sai sana haibado national character yawaga di laipak ki dangta contribute to godo ni thabuk su godo ni ga haibaje sa thabuk su se hairadi lo yar kadra Manipur gi hojik na hajing sigi matang se Miraj akhoi handaki irang se lab yam phei akhoi gi prithvi gi phaw philosopher na harambudo light tagi paraga thengnabaga direct field to the yauraga thengnarakpigi paraga ani se amana applied education ni amana sumnagi lari kokta lehobo ponidana handaki sidi direct my grassroots level da problem yam je phajana thengnarakpanina akhoi gi award apa asoi angam je kaim takna dabida moi loi khangjeba sigi idea se masi smaina khangmuje
machine mara moidena moina sakadaba lambi si chumna adum lakane ba aduga sigi position hele helagane idea of manipur position chokthorkane ba aduna aina khanjaba dadi thudongna moina khangiba posing sigi matung ina di attentive public ama oibada hemanna matik chare khaleba aduga problem de kaim bok sunate we have democratic institution ko but we didn't have democratic politics aduna luching bama tholpada aigi community adu adana taba democratic politics hais miyam gi loina bagji chamana ne yeng ba equity equilibrium to based over attentive public ki elite khara tholpada ba kari mok to roi ado hande kisine ne adu puthokningai gi oiba khwaidigi chawba factory amagum ne ba amazing that's the thing anova kanon mayam ama ekhoi mayam na hana ekhoi neinari ba ekhoi leiriba context sida ekhoi neinari ba ngangnari ba yam emotional oiba natragana polarizing oiba wafum do loina yaudabida ekhoi naharol khunai gi luchingba amadagi natragana ekhoi academician amadagi ngasi thambiriba sidi hojik leiriba problem si masida thoiba chaina amadi machak sidi punna puminari masigi awabadi loina mak saru yari at the same time the problems are temporary ni masina is not going to be the end of Manipur but masi ekhoi na phajana ekhoi repak nusiragadi opportunity mo in lothu akanda Manipur se yang taru ba tangan pungan ngan ba lepa mo ni semkal ba job opportunity ni have do thamjab ko lojena Manipur gi naha singna Manipur kanwani Manipur naha singna Manipur kanamagi namta mo khoi mathau sangba dakalai mai yekpa dakalai mai yekpada Manipur youth league na yam chawba thodang am lori aduga Manipur youth league ta yamna mature oiba political position mayam ama leibagi mami tari masida natana Manipur da ngasi amasung tungda lakadauba challenges mayam ama singnaba mayam ama wasi kamaina thengnagadage haibagi conceptualization mayam ama puthoi haiba conceptualization je leiriba issue amadi leiriba awabasina socializing as yana mo erakana miyam se educate tongnabagi achoba khudong chaba amasu eri ngasi khana nei raba sina Manipur na hena chawkhat pa amasu hena tangdu loita ba Manipur ama oiba da khara makai contribution pibo ocean haiba ofam je thamjabgo na ngasi gi knowledge dialogue to saru yabi ki ba Manipur masak nai expert ani gi manungda Manipur miyam gi social scientist Dr. Dhanabir Laishram ayoza sir loinana Convenor Manipur Youth League MAYOL gi Ashem Prince ani bo mokhan thagajari gai khunu uchari loina ngasi program se hobudi loi phom yang tabi ki ba Manipur miyam bo mokhan thagajari gai khunu uchari miyam thagajari